ndatiga kuu ona eroke kihuaga ndakuhiria Nairobi kai ka kwina mbura si kwanyu kwina mbura ni ndatigaga githuthua nyumire gakihana ta karonia yes right karibuni sana na Jack ndwacoke gutukuma Niki Adora maigirwo certificate ciao ni aciari ni sisi hatuwezi jiekea no nginya mukomwe tondu wa mutiguaga mwari yo kahwa mutiguaga koguo no nginya mukomwe niona gukomwo ndire na thina na ni uronire Jack kuhindi ahakaga dai ikaga kunyita njuiri kahindi asunitwo ni ini abenda gukura ndabira gukura ndahakaga ria mbere ria keri ya gatano ndiranyita ndiranyita Ngai ni munene na ni mwihokeku tumuturire karibuni sana ona eci ni turiethaga TBT yaku right tukirikia ciegie ndeto cia muthenya wa umuthi iria ikoretwo igikiria muno makiria maundu ni makoretwo me maige ha thiini wa mitandaoni na bado na makoretwo magikihappen na tukwate na rugano rwa mbere rwa kindu gigwitwo a Somali eno ndimwitire kimwana ki musumari gikoretwo kana kironekire the video giki disrespect federal ito ya bururi uyu witu wa Kenya ni kurare na mufira uria uracindanagwo na of course ni kwegwo video na kwina maundu maingi muno but in one of those videos turona kimwana I couldn't call him a teen aroneka tari teenager kana a Somali boy agekira ngiriria federal ito ya bururi wa Kenya thi kana akioneka ta akimitreat na njira itari njega na undu ucio ni urakaritie a Kenya na njira nene muno makiria video ni weyo twinayo ni urakiona of course marari eri and I don't think to them ni mareciragia hena undu munene mareka no undu uyu ni urarakarie a Kenya which ona ni no ndakare ona mari a bururi yao mangiona tugika federal yao ri I think no makorwo marakarite then guthie na mbere ri maragika ningi apology weka apology federal ni nyina ma Girini igoro federal ni nyina mu tondu ni maretanire na mareka apology but what do you think? Guciria ni riri ni hormones but surely igakwania gwe federal wa mbere ni ciana no honestly that was so wrong tondu na onokorwo ni ciana ngwiciria ni teenagers ukimarora mahana ni teenagers koguo ni moi mbichi na mbivu gukwiragwo yes na ni moi matiagirirwo gukoma magikoguo so whatever it will happen I think they deserve it na iwe funzo yes agiko he Jack ona ni ndikuga uria marekire ni wega no ningi ngakena ni undu wa itemi riria ambassador wa bururi wao na thirikari yao iroire na ira apologize on their behalf as much as ona ni mara apologize no ningi no ciana ogwo ci auga no matifatio gukwo magiko uguo mareka it doesn't justify tondu ni miaka 14 na miaka 17 ogwo no minus na ni kuringana na constitution itu ya bururi witu wa Kenya ni yugite haria ati ndwagirirwo ni gukorwo ukionia kindu gigwitwo matharau kuri indo ici emblem ni kuri indo iria cikoragwo ni cia kuheo gitio federal ni cikoragwo ci listetwo koguo ri but also I feel like it's a no-brainer. No nikegwire maundu metu na gatari common sense. It's not common. It's not. Na hani gutuika asiyefunzwa na mamaye anafunzwa na ulimwengu. Hapa sasa serikali ya Kenya watakasikia gukaigwira. Na apology o Jack arauga horo wayo ri the Somali officials now magitwa apologize rari kuratuika federal itu no irari nyina manu when they were doing it they didn't know I think so acio no to my excuse hanini tondu mahota gukorwo matiramenya kana niriri uri wa apologize ro ni mundu ile ya kukuonyesha nime apologize exactly bro yes yeah could be tondu digwe serious ro bakorwo batio honestly kala zoria ciagiro chego no kosi fangai
no takire federa yao koguo ri tutingima blame. No kautika detail kanini, that's a huge detail. But you see, that's why kure mara apologize agirari, let's say it was embassy tondo I need to know niko nekyo gokoragwo na a Kenyan ambassador in that embassy tondo no oigo ni kurora maundu ndiu kana gukirora federa is one of them but nimwamenya uria ndirauga na riu hope de kurehe gahiha tondo wa Kenya nilina wakisema tunangoja Sunday tulipishe. I think Sunday is another match. Kugu I hope de kurehe gahiha and also considering nigukoragwo na nita ngurutano nigukoragwo na ka friction gatagati ka Somalis from now Somali na Kenya. Tondu one thing ni makoma rigi muno huku na kaingi ni marika uko na experience. Yes. Okay. Mahali tunaishi tuko ni wengi. Yeah, but na ni marika gukaingi maigirete atia kana kwina papers. So odo ni gedo twike wa ku escalate muno urehe thina tondu mundu igaga tuka occupy siri wanaweza sema nini na ningi ugo maruga ati kuripisha on Sunday ndigweciria ni undu mwega tondu nawo riu mathi makate federa ya oguo you see utigukoro masolvete kindu koguo ona magikaga ati ni maripishie na gwika atia gwita watia marekebishe apology na federa ito igwe kigo kiu ni kiora ndiramenya niki no ngwiciria ni mwanyito ndauga yes okay na ikue funzo by the way na riu social media area social media ni njuru nduri undu ungika wage gukorwo kimuriko yes riu taya ni njika undu takau no kamafuate in future sana imagine uwezi jua because already once you're in the mokoine ma DCI once of revo ginya ni tagwa atia IG police tondu ni akiugire manyitwo general nani Douglas Kanja once waigira irore ciaku ciaingira system ya thirikari nivo so anyway no tutasahau lakini niwe funzo indo itathakagirwo right tukaithi na mbere na cia kanitha ni ngwere ciumaga mwaki wa buru tondu one reverend in this town na nitumui muno ti ati ni reverend utoikaine Reverend Lucy Natasha kiumia giki ni akoretwo agigika kindu gigwitwo kana ni akoretwo gitrend muno mitandaoni tondu ni onekire he video ikoretwo ikioneka yake akiendia kindu gigwitwo anointing oil during one of the church services irarehe debate nene muno online tondu ni koroni akiro ni getha aheane prophecy yake uria kiyumiria na irari dola cigana $1,500 na cia convert na besha cia Kenya igoka around 190 no kurigana na convert na bia cigana no we ni besha ikirete girigana ria 50 around 194 na at the moment kuronekana ta kwina andu eri maro walk towards the stage video iragicoka iragitinika kuguo ni kuroneka utuko cio ni angirathondekire o kanyamu o kega we ni getha akiheane prophecy undu uyu gakehenga hiha muno na ni cuba ithatu wana nasema wacha tuone video cia ithatu ni cuba ithatu o imwe wa 94 of course not no ni tie mwe magayane reke tuone video spoken to me the oil of increase is coming and the Lord told me this is oil in a shofar the Lion of Judah oil and the Lord said there are 3 of you that God has set aside and I want you to partner with the work of God with a prophetic sacrifice of 1,500 I want to give you prophetic direction. I want you to come, 3 of you. The Spirit of God is speaking to you now. Come, 1,500 US to partner with the work of God. 3 of you come. 3 of you come. 3 of you. I need one more person. 2 of them are here. 3 of you. I'm going to give you divine. Habari ndio hiyo. Kwanza amewa confused 1500. Darogerera ni currency with a shofar. Okay, niĩ ndĩ wa kanitha no honestly ndigwĩciria no nyitane na ũhoro ta ũyũ tondũ irathimo cia Ngai citigũragwo
irathimo cia Ngai citikũragwo no ningĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ wĩtĩkio waku nĩguo ũkũrutagĩra wĩra koguo na wahota gũkora andũ acio maragũra rĩ mena wĩtĩkio ũcio atĩ ũguo marerwo nĩma na nĩguo gwĩkĩka koguo ngeciria no wĩtĩkio wa mũndũ we wona nĩ ũkũgũra kĩu ũrerwo nĩgetha ona nona wĩkĩke gũra agĩkorwo ndũretĩkania naguo rĩ wehoya Ngai waku ũrĩa ũhoyaga mũtũrĩre ũthiĩ na mbere niĩ nĩ njũĩ andũ nĩ marĩtie no njetereire Shiro wa Auckland nĩ egwĩka atĩ nĩ egũcitegemania wega Shiro wa Auckland nĩ egũtũthathaũrĩra wega no mani onokorwo nĩ kwendia that's a lot of money but you see ona gũtirĩ ona ti ũhoro wa mbeca ta ũrendia maguta make irathimo cia Ngai ta cigũragwo kurora ona mwena ũrĩa ũngĩ mwendia ndarĩ na thĩna niara sina shida na mwendia mimi sina shida na mwendia wewe mnunuzi na unafaa kujisomea neno na ujiombe no ni uramenya andũ aya rimwe mekaga atĩ mendagia Ngai rĩ rimwe nĩ ma brainwashaga andũ tondũ nĩ kwerirwo kwĩ anabii ama na anabii a maheni na by the way kwanja haha haraingĩrana wega tondũ no ku professor yara professor koguo rĩ rĩrĩa werwo Ngai nĩ arauga na wendo na mũthingi mũrũmu wa kũmenya haha hathiaga atĩa ndũgethomera kĩrĩkanĩro ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ũkũ brainwashwo na wĩtĩkio ũguo ũrerwo nĩma koguo niĩ will not blame acio marathiĩ kũgũra tondũ ni brainwashing kana unaona kipindi re unajua pia inaweza kuwa ni kipindi kama maretwo makaumira rimwe alafu leo ucio one more ucio niwe target kiria customer no menye the fact that we are talking about this already maybe that was the whole exactly yes the whole point na we negetha hihi taru ni andu igana mana ona commander uyu ndakagire by the ni ukamwona ukaiga atiri Sunday no eroka na ndaka kwenda huko ni no nginya ndĩrĩthie mũthenya ũmwe na njigua gũtiotha gothe wa punch akomenya atĩa kĩra wahoga wewe kwanja riu arokimenya akusport hivi hapa umetwa chini ya punch atajuaje kisha wewe atajuaje Holy Spirit Holy Spirit ndiaragerio no yeah I think you're right no the fact that niturarĩrĩria story yo asha make it cause tokoro ugo ni arendaga and again go ahead Jack no ingie agikorwo tutumite hu ha commander ri gwiciria commander ũrĩa ekaga maũndũ make na ũhoro ũyũ ni so different that the way this will be the right approach to get numbers or to get attendees in your church. Commander ni atororokagia we. Hujaona hiyo juzi. Wewe radhi atathondeketwo njire. Ana konsendo utengeneze nywele. Na nene amaheaga bio. Na naramuheire. Sie umpatia. Ni arora andu ake. Akaingatwo. At least umpatia. Na nekio gwatwikire nigetha ni wega kwimenyera maundu tondu maundu ni mokire maingi. Ona hayo ngigore nyonete nake TikTok bado akianurwa akiandikagwo. So jida kuigira to any religion na dini tondu it's a very ne area tutakaiguithania niguo ni ginya mwathani kuuriga ni ka ginya mwathani okia gukure na kurute ona o matingitikia by the way tokona metikitie magura maguta mau na bado uririkana tugoiga ni kipindi mimi najua mpaka ninaweza kuwa ni kipindi no ningie ona ningie ugiethaga mbeca kana ugika mabindi macio nduigie ohoro ndutigare na Ngai utige guthaka na rito ya Ngai hau niho hararia asa kwina andu matara Ngai gitio reke ngwire ibuku ria Ngai riugite atiriri ukahoya okay ndie kana no the quote no nditwiragwo hoya you know ugikoria wothe ureka mbio hoye ona mikore githikuya ni hoyaga uyu tokorwo neko egũcioya na arute gacunjĩ ga 10 kũrĩa arutaga ni haku na tũrie mũrathime no I'm just saying yeah so but the fact that mokete na shofar I'm like wow really Oto wona mawitikiro bigete dikwenda toingira hau henda andu ukore ni elianto thini kana olive oil ndo wathi okay well no corona ni olive oil no ni anyway tutige kwaririria cia maguta tondu we tuhota ko do not touch the anointed togocoka turore nako we quishas na ni tu touch no tungoje again Shilo Auckland atatufafanulia kumandika na manu iwe mtakasikia ningi wa maitho ti wa ruthiomi ni uronire ungi atia twaragirwo you know andu mahurukite kama
akamaokeria o agoko haya he jana ihwera trend muno sijana jita Prophet Who akariukia Tarazaro na ni arahoera andu ekwati mena kiro maka reduce guys kai muhuthagira TikTok iriku andu maragete guthie gym mahoerwo FYP anyu niriku fun anyway ketombe tuikirie tugicokerie twina ngano ingi bado cia maundu makwetwo magikihappen thiini wa kiumia giki twi live kuna mwena wa Facebook no thina benda kunyitanira na ithui ndukae kunyeganyura mutambo turacokerie thutha haida atakiri kuraihu Kameme TV. Sisi tukiwa wengi hivi, sauti yetu itajaa Kenya mzima. Praise the name of the Lord. That Kenya belongs to God. No koro andu ni makoigire kuraihu ona matienda ku associate nawe ni tondu wa wathe o wothe wa muturire waku. Mtu akikwambia corona unamwambia Kenya belongs to God. Na ide-ini tarere kuihurite nduma, may God show his favor upon your life. Mungu akikwambia nzige unamwambia Kenya belongs to God. Ni tondu we mwarire metha ta Mephibosheth uri arirwo metha ati arirega thiini wa metha ya muthamaki. Na kiugo kia mwisho gia bururi wa Kenya gikoragwo na Ngai. Rathimu ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini na gucokerwo thaa 6 nginyagia thaa 7 cia miaraho thiini wa Kameme TV. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Social media is a double-edged sword. Hotete ko grow na still no ko bring down. You modu atoraga nikanaga like why not mind your own business? Ndoke ina korabo na mundu me ya wendo ucoke wae gukoro mwe nake. Oh. What are you saying? Where ndwikite korabo we? Ndwikite korabo. Atumia ni matakaga muno social media and especially ungikorwo wihotete uranjiga ndi nguku kaitha kagithi ndari ngurino otoringi kan itangikana ndire muwe kuyo nogu itangikana gukorwo nie nyumite ukurino-ini. Era goera home ndio soki kireba meni kigoro kuma rute kireba yi basi umwana maga ini araora meni kindu kia mbere ajirire ndina kiraiko no kugucia oidaka mani soki kireba meni. Actually, I'm not a good boy, I'm a bad boy. Now the challenge for this week korwo mundu eke advertisement ya mukawa uyu ukihuthira mobile device yako. Ultimate prize ne ngiri 100. 5 days and 4 nights in Dubai for 2.
Tugaicokeria haha thiini wa Kameme TV gatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitanira na ithuĩ hwaini uyu mwega ari tariki 26 ni Friday ya muthia tugithi na mbere na guthathaka na kwaririria maundu maria makoretwo makiyumiria thiini wa kiumia giki na ndina mundu gwitwo Shika Fire na mundu ugwitwo Jack na rugano rwa twina ro next ni rugano rwina kieha muno makiria tondu he mutumia urikitie gute muoyo wake na ararutaga wira wa gukorwo wa nyumba kana domestic worker na araumite kure aremaga kure mwena wa Kibira no ni athire wira na kiaga gukorwo agicoka na mwari ahurirwo thimu ni Kilimani police gwitwika mamu wao ni akwirire kure arutaga wira kundu kwari 5th floor Kilimani apartment kure mwena wa Mpunga road na guthuthuria urakianjiriria na as per now 5 Sudanese ni manyitetwo na kuratwika ahota gukorwo hihi moranagia besha some missing money na video throna ni hihi kuma CCTV footage akigeria gukorwo ndi kana either ni kuroraga kana gutire mundu ramenya niki egagithiaga na mbere na thirikari ya Kenya of course ni kiingirire uhoro uyu tondu ni uhoro rari na ngahiha muno kundu nginya kurakirwo iye na mirurungano ni undu wa kindu gigwitwo gikuo giake na arari wa 54 years old aitwa Zaituni Kavaya. Yeah, very sad. Kavaya ti Kavaya ni Kavaya ni Kavaya yes. Ndeto no ni ndeto ina kieha muno tondu wa mbere ona gutiramenyeka niki kirathia na mbere wega no twetereire investigation yekwe but all the same gwiciria uguo the Sudanese maraikio witagwo gwitikio baru kana gwikio ngono no ukiagirwo guthie nigetha magike investigation tondu gaka ni koroneka tika undu kanini ona titagwitania besha tondu gwiciria no ati muretania besha ugeciria ure balcony ni na mwe 5th floor koguo ni nguona tari undu munene na undu wi makiria uguo turona. You think? Niguo with a 54-year-old woman Deure agiko ni besha marora na gia ri ni marihi kana niki tondu ndiranyita haria mangirehe thina wa magikona thina wa besha gukorwo ati ni arorira balcony kuratuika maybe ni ati maiga he besha ciorite no daughter yake athire of course kuri agirutaga wira ma suspectaga niwe so I guess okay then daughter yake athie kurora etwo ri riria athire kurora etagwo atia indo ciake belongings akorio ciringi 160 kabeti-ini koguo na riga mamu wao tiwe woete besha icio ona nie ni ngonete handu makiuga ni maretanagia kindu gugatwika uyu he kindu aiyite na riu igicungirira arorira nginya balcony ni no again ni otoria Jack auga no nginya hena there is more to it tondu ona postmortem tondu ona ungikorwo ni gwitania kana kurwa kana kiri gukiri na murango ngiumira kana wari muhinge you know hangikinya ni handu ati urorira nginya balcony ni na hau balcony ni gikuo kwa rihoro ama ni gikuo ndoi ukuland ku kuma 5th floor kugwa thi niki gituma mundu ariski uwo wothe na people never know but na postmortem rigati atoro kura city mortuary ni kura ni died from multiple injuries caused by blunt force trauma kuona and I don't think okay what I don't know no we cause tondu wago inde ndwagwa you know what I mean tokoro ari muhutangie kamuiria yes titokorwo postmortem ni gweronania tiguo koguo niguo kuri kuguo tokorwo ni gwakina na ngucanio hau kabere which ikarehe kindu tondu acio ona kuratwe tia Kenya makuri arakirutaga wira they are Sudanese kuguo of course online gukiritwo na maundu maingi muno makiria na gukagia na guoya especially ru kuri andu makiruta wira wa nyumba magakigia na guoya muno makiria kuguo tukuhope uthuthuria ni ugukorwo ugikwo na by the way gutikagie na corruption niguo tondu ningi hakinya ni ndige
kwarie muno tondu andu acio magwete ni beko na mbia nyingi muno it's honest they have a lot of money ugo ngobo tiri handu mbeca igucenjania moko kana hihio na family rwekirwo inengerwo you know what I mean but again niguo njugaga atiri riria mundu arikia gukua ri ona kihoto ni kiega ni mani kirehaga closure no okay dioi tondu ndi ndakorwo situation ni to kuwa kendige kuga ni kirehaga closure tondu I've never been in such a situation but moyo wa mundu ni warikia kura you know what I mean no wora no mundu ucio ni njuga mundu ucio moyo wake ndugacoka no liwe funzo nigetha mundu ngi ungeciria guthurumu mundu kugwa nikio etagwatia kihoto kionekane nigetha mundu ngi ungeciria gwika undu tocio ri amenye ni gukona kihoto yeah I think ona kihoto kiega ni riri well mathie you know sira na ke no mutumio wa miaka 54 gutwitu ati ni guthie kuruta wira wa nyumba ndigwiciria arathi ya kuruta wira wa nyumba kuhunia nda yake tu no nginya hakorwo hena you know hena gitumi kiria kiatumite acagure kuruta wira tocio koguo na mangi settle you know itakuwa poa marore ni kikiratumaga mutumio uyu akorwo akiruta wira toyo at least die na bado mohwo kana you know gwikwo ria gwikwo well it's so sad arohuruka thayo na tuhoke ni gukuonekana kindu gigwitwo kihoto na kuo kuria githire twakioya ngari twaruruma twathie all the way mpaka Kisii mundu rumwe mwere arauga mimi nalipa tax na kama mimi nalipa tax nitaiba na si kuiba tu gali la polisi onile niko ile mimi sijui zilibonyesha gani by the way ndio kana ona rari of sound mind no ndio turakiona video kuri aragethire arauga ni aya pojera police rani cruiser kurakiga na drama ara marakimwiroreire riu of course ni yakinyitwo of course ndungiya ngari ya borithi surely ona tiga ngari ya borithi ona ya anybody ni ukunyitwo no arakiugaga it belongs to Kenyans elmwe wao and it was issued and funded by taxpayers na analipanga tax alichukulia public property literally akasema hii ni ndihagira tokorwo na ndoi taxi isirehagwo atia kana ifairagwo atia kana guthiaga atia I think alikuwa high unatioi na neonekana nguraro ile ni ya mbere kana riu ni ya yaroreka arari nayo okite nayo akihorwa no kundu kungiara umite kundu kungirageretie arakumbirwo noreke ngwire matukuma turaikara ni kumu hakiri no sikuonie no ninge more community ndaraugite citizens maikagirire borithi maguta to ngorwo arakioye literally arathi agekira maguta riu borithi mathie gwikirirwo maguta marecirio ni kuyo maraiywo but also enoiwa kuria gwetagwo guikia mahiga borithi kabisa guikia mahiga borithi literally and then niyo gutwara okay fine arenda kumetwara atia toko kumetinangia kiria tokora ro yathi atinangie to parts you never know but lakini ongesiria ro theke I know but also maybe he's not okay ni ndigwiciria sawa hakiri that is sawa sira wake ugutua atia vandalism mabe mamutware thibitari arorwe mutwe tondu ndigwiciria mundu ucio sawa so itakuwa vandalism of course hiyo ni gwika ati hiyo ni go vandalize na bado indo cia thirikari of course hana tukwariti horo wa indo cia thirikari ciheo gitio we ngari ya borithi wakorana we rutigane nayo tago kimariamu tigana na kio rise yawi boro Jack Rise kimariamu yeni to riao serious rimwe riao ukanyita haria ai ukoerwo haha ndiranyitirwo hau no kimariamu ni kinguite gwathiete atia tigana ndeto ici Rise atene mwere yake more than once twice I've done that twice no nurarite zini ndirarite no ni nyititwo ni nyititwo ndarara ni uri waingira ni ndaingira si ni roingira kima hata mimi sijawe ndaruta good girls
Mimi sijawahi. No ne dutete mundu thĩinĩ ya ngigeri okay well dionire no ukirora hiyo environment ikaipoa kabisa. Kwa kwena gongo nie. Niĩ ndamemetio hĩndĩ ya covid ngoretwo nĩ curfew nja. We rĩuaga marata begũthiĩ nda. Niĩ ona tutie twa karibiana na kunyitwo na ona kiria na mutikanende no tigo thetha ndrathe usitake yeah nasikianga si fan kabisa no na hindi ya maandamano andu ni mekaga ati ni maikagio ku Jack ni uko history ni gutwira nyuma ya hema ire ure former governor yes, former governor. Ethics and Anti-Corruption Commission EACC niretha mundu uria ugukorwo ukigura property ya the former governor wa kuria Migori County Governor Okoth Obado ya 505 million tondu ni atuikite wa kuhurirwo ngengere kana indo ciake ni ciukite cia kuhurirwo ngengere na auction ino advertised 10 prime assets ciake cie Nairobi, Githumo, Migori counties iria cianeanirwo thutha wa kindu gigwitwo plea bargain a bargain deal na undu uyu of course ni ugiukite thutha wa governor bado ni akoretwo akiri na maundu maingi hana masira maingi haha na haria kuguo indo ciake basically ni huritwo ngengere akona ni indo nyingi a block of apartment 5-story residential block icio ciikuria mwena wa Suna East Migori igiciikuria Greenspan goko Nairobi igicie Loresho Greenspan ige na kwina apartment kuria na muthuria na indo uyu na mundu gwetwo kuria residential property kuria Kamagambo kuria mwena wa Migori county kuguo mundu uria ukiri na shekeri na kwina auction kuma mweri 9 nginya 17th of October na ino ni ACC ikoretwo igikeheana watho uyu ni undu tondu ni akoretwo kiremwo ni gukorwo agiki riha indo itiganite yep gucia jana ino ni yahutirie muru mambo imempeleka guciria ni yahutirie muru tondu honestly we all know nisiagwo nisiekagwo atia na ndikona mundu uri watengerio uria mundu uyu tori uyu aratengerio gucia ni aguthoretwo kwa Waititu ni muguthure ya drone ate muguthure kwa Waititu ugutunyo properties icio ciothe honestly watigwo guo bila suruari uchi tukutuku okay Jack thira mbere na ni okay nie ndrona uhoro uyu thirikari ingiyukia this method guko makingethanira corruption ni uhoro ungiiga andu me streamlined especially aria me thirikari-ini tondu mati niki nonsense nego yaku yarire ndigakorwo iriri selective ndigakorwo iare mataraiguithania na the government of the day niyo maratharikirwo can it be everybody tugiuga ni tuthurime magavana mothe maria because taru uyu angirwo ona ni indo ici ciothe acia akwaire atia ewigirira mushara waku haha uge wonago igoti ria tinio nyonago can they really account ni kiria monete koguo ni tutige guthutukani I agree corruption is bad no togiandia mutaratara kuma ria thikari ya devolution yokire othe mangicokia indo icio othe all of them ona kwena mayete mena nyingi na makiria yes so no make a process of corruption will not be enjoyed by those who plunder public resources but ne tondu tokoro iga shi tokoro he either mundu ataraiguithania kana whatever ama uyu ni iwe funzo Guy akorwo niwe Jehova rahudira eka example one example you know kani araka iguira na kuna demu mwingine niliona ex1 ndikwenda kumugwetha Nioparanya, okay, let me just put it out there. Kana flows kama mi, kana sema I have cars, nikarete ya muno, I have cars, I have ke. Drona online maadu marakera, duthi sese kairetu. Na hagaka hora, hagaka hora no igwe ke obado ke. Yeah. So, nikiujuga indo cia muingi ni itigirwo, niguo teru ino auction, indo cio gucoka itwarwo ku. That's the question. Tugere Dafford kugura riu ugure kugura niwe itarudi mahali besa icoke gwiku itaingia tu kwa gwiciria uyu niko cokia thirikari cikeyone ni kurangara ngite muru but also no gwiciria kuma hindi ria ari na cira wa muiritu ria mambo imempeleka maundu make nima
But what for? Ukiwa mahali we ruta wira nikio jugaga ai maundu mangĩ wacha tu wacha no ayusho tukiaria horo wa mari ndiauga ati no njiki uguo no tukiaria horo wa Jack na Nonsizi honestly ungiheo chance ya ndungi nikio kwenda go muda wako na self control tondu tio murango wothe wa hingũrĩrwo ingiraga na kaingĩ ni ndahota gukorwo ndiraingira hau na ndirenda completely I want to transact on a pure we ukarehe tanda yaku ugekirwo ukarihwo ni wenda gukorwo but otoro tugire ni thina we system ine wahota gukorwo hi andu mari kuo kana mekuo kana hi waingirire na kiama fulani ni uretio favor ni mundu fulani it becomes very complicated na rimwe warega ugekora nginya thufu-ine muhio tondu nduretikira koguo ri sometimes ugekora no na ni njui mundu waigire I can't buy digigiro it's bad ona wenda gutwika how clean no uri hakwo ndo sita Jalango anasema ameanza kusema huku kwa mtandao agiamenyire agigirire politics okay he's been saying that okay not okay toko ni kuga tiko that's all I'm saying tiko huthu tiko huthu ithuothe tunginegererio iratu icio ri maybe tungikorwo turi haceke na to mundu witwo bado nake wi hathakati-ini ya gukorwo aki-auctionwo mumemerekia wi ngothi no kiriaga kuria mwena wa online mwena wa TikTok mundu witwo Aziad ni kuri na guturatuika ati apartment yake kunia kuri ikaraga to be auctioned ni undu wa gukorwo a defaultite kuri ha kindu gigwitwo mortgage na yatuika ru ahota gukorwo ehatikaini ya gute mucio wake kuria aikaraga mwena wa the Platinum Oak Residence kou nikuo akoretwo agikara na akiassume of course ni akoretwo agikirihira kindu gigwitwo mortgage no ni akoretwo akiremwo ni gukorwo akikiriha na ngwiciria akihetwo nginya second third chance na riu hari hagikinyite ri tigukihurirwo ngengere andu a Ngai uhoro uyu ni ndrawiguire na ona uhoro Aziad ni auction ni ndiri na thina no guo kana I'm just neutral about it ni na thina okay ndramwiguira tha honestly tondu ni ura imagine we iratu-ini icio ari no ningi andu ng'enda-ini je kwanja kundu gugwitwo TikTok andu acio matire thana mwana matiaciarĩire gutire ukona mundu arandika undu andike ndu ukarigwo mundu uyu aingira social media ri kuria ithui tuthiaga nigetha tu release stress itu na tondu thaici na stress aingira kuu ri ni agukorwo akiregeria maundu maya namo kana eguthii na mbere gutwika depressed koguo andu nenda-ini ni mageragia gukorwo you know mugapampa mundu hanini mutigere gutinda wandeto jiguaga social media sio yeni mako lakini udem amekuwa na madeni sana ni diramo judge she so young I think ana learn but no haria riri he mundu dirairu atiriri mundu thomaga na mene kegwire ci we ithu umemerekio-ini we yes we ithu twi kindu fake it yake imeenda sana niguo ndiga atiriri ni wega kumenya andu mikarire ya wiko especially in a certain industry tondu thina wothe urehetwo ni kindu gigito financial illiteracy kana kwaga gwibanga kimbeca tondu riu tariu angitwo ni mundu mugi etwo kando orio atiriri kuri wagirite ki you know 5 bedroom ndikane 4 it's a 4 ena ginya SQ we mundu umwe wanyita tokoro nione uria thukitie ri reke indi mutetere ni togoro na hena handu ekuona mbeca fulani agagika ati agagitara tucui twake tutakite ati thina tundi naguo ni riri amekuwa kitrend ta mwaka uyu komenya thibitari riri yes ni oere yake muturi no undu uria mwega ni ati ni muni na hope system ndagakorwo ni kwamba gwitikira aiko ndi muharu we uria what's the worst that can happen ni kingihota go salvage ingeremwo ri ni ne wa o governor jese ukira we gigeria kuro
you know okay, well, I'm not an influencer yet. No, ukirora ri non season ni jo no relate. Gwicira ne kaige influencers ni mageragia go live a certain kind of life kana gweka maundu kogo fake niguo na brands iria mara attract makona but you see kama you can kaa huku nyumba kama hii ni ngomuriha there's a way you can fake it. There's a way without kuekia motaro-ini. One day if you need to appear somewhere in a Mercedes, hire one. You don't have to own one. Udem ana book business class akienda majuu. Hatuna shida. So I natotirege. Invest in her brand lakini in a wrong way. Kubook business class tena. You don't call a business class. Apartment here million 25. How the hungry. No, ogweciria apartment ne units kadhaa ona tie mwetiguo okay well who knows ne units kadhaa na digweciria ikaraga unit ine cio handu hau ndirathomire of course kana ni gukomboria ragi komboria ta Airbnb the units are all in suit ni man kadhaa ne unit kadhaa koguo digweciria ati aguririo cikarage uguo definitely enda kwambia kindu ta Airbnb do na wira na riega ni execution no tugo ndaiga ni mwithi muno ona saindi amekatwa kitovu apone asonge na mbele no andu ang'enda mutikana thekerere mundu ethi ndui rucio thoma na riene ini no ni ndikoya roni bese icio cia amechukua malone mutiri mundu wendaga nikengwire gabaya mutiri mundu wendaga but mundu ni amenya ugithie mwaki-ini ni uigua ni hahi utanaingira we sometimes you don't well but sim judge na wish all the best na udem ni strong yo sijuka uliingia live yake Neira ilikuwa jana majuzi Neyo aliingia live usiku mawaka rorokona ha ona dari hadu another day before no mathite party ya Vera Sidika na aina kuina ndo ngiuga ena Coco and Chanel What am I doing with my life? What are you doing with your life? With my Coco and Chanel. Tunafanya nini? Ni haku aya kitombe tuikirie tucokererie turekerie ngano cia muthenya wa umuthi ndukae guthii haria tondu tuna maundu maingi muno tugubangire thiini wa Fiesta Friday na tukunyitanira mundu gwe Esther Wairimu mena mundu gwetwo Benjai keye Benjam Sani nigetha twari horo wa kindu gigwetwo ithako rigwetwo The Shaja o thiini wa tabarira ndukae guthii haraya. We're good. So, producer Chroma. Nilikuwa nimetulia tu na kunywa chai ya tangawizi nikikula tu mayai. Sina noma nimetulia walai. Mfupa akakuja akishauta akadai gai meja nime Hadija. Nikajua ukitwa na jina ya ID hapa kuna noma moja imelipuka. Ayayaya. Who is this? Anakutumia nudes na emoji kiss. Nikamwambia baby nadhani overthink. Akasema wait, kitu last week nilipata shati meja lipstick. Alafu this week unaniplay na this bitch. Kanipiga bare, do you think I'm stupid? Tachukua vitu zangu nikuachie hiyo nyumba. Uletea mapoko uendele kuwa kula. Nikamwambia baby you know you're my life. Nitakuoa I'm gonna make you my wife. Nikapiga magoti nikamwambia I'm sorry. Nikaanza kulia nikamguza roho. Akatulia nikamshow ini ya mwisho, 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 ini ya mwisho. Akibibi nisamehe I run the race. Nanza jela humu la viliisha mapema. Mapenzi yashanidhulumu, maisha haya ya sinema. Kwani tutakula mapenzi tu, swali limenivua heshima. Ipo siku nitafaulu na roho yangu mimi nitaikinga. Oh, ni salama, salama nawe. Napiga sala na nainama, lazima niname. Mbinguni nafika yashamwagika na yatazoleka. Siwezi shindwa so ni salama.
Liquid is solid, of course. Excuse me, miss, achoke. Your smile makes me feel okay. Niko na form leo sitoke. I'll buy credit tuonge. Tatu mapindo usipote. Niko na mse wa nduthi usitembe. Oh, sina flashy cars, sina flashy clothes. I barely have enough dough, but when it matters most, I'll hold ya. Right now, all I have are my dreams and goals. But if you let me, I'll be yours. I can make you feel gorgeous. Come visit my bedsitter, 'cause I would really love to treat ya. Nikuonyeshe naeza pika, na by the end ukiridhika, you'll give me your love, and I'll give you my love. Nishaomba password ya Netflix, niambie unapenda movie ama series. Shika remote, wewe choose to watch, and turn the lights off like you know what this is. Feel free to come closer, don't stress if your mom or dad calls ya. I'll help you come up with a life, it means you'll spend the night in my bedsitter, 'cause I would really love to treat ya. Nikuonyeshe naeza pika, na by the end ukiridhika, you'll give me your love. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business,